Kotibongi e muzoni gango na la koso pusundura wena taratili motala tiba akota sangoti ti la kwiso na ngati kodro aliti asangoni aike tongasu ndoko atifango ye na aturu kuswa ingani na egeti konkasai awara fatiso na ndapele so mbeni dasombela ngonza pateneti alaso aike amisilimisi aike aturugu matanga ni abagi kina ndapele so na beleti leti biati kodro Faustin Archange Touadera ala ki inga sangona ndoni na ti apenzi mungana ya ti akota sangoti ti la kwiso la konali ti asangoti ye efanala pialo so abateneti mungo maboko na alaso akpe kodrotala na be Afrika azianga ni pulele na ndapele so aike lo solo ke gwene bia solo bando na nduti mungo maboko nazo yepa Carolina Josiane be makasfisi aduti fade na liti matangani eba akota liti asangoti ye nikwela tifade so asangoni na molongoni tifani use ekiri ezengbala ezianga ta sangoti so na tigba vakamrambra binibili na ndoso ekifaye na alaso eke aturugu so ingani na ereti konkasai na ndapele so na mbagi ni kai biati ko roi dutifade alitimeni kapati matanga tizimo yanga ni polele semeni dasomla ngonza pateneti amisilimi so ingani na ereti moske sango na ndoni na ngati janela kwe ngala shiri lumalimbasa hayya ala sola hayya ala sola na pokoti sosi ala godati tene a saralani matanga ti ndoso ala limbi ti sombela da neti ala sosi aike a chrétien ti laso aike tiala ti a misilmi sosi aike na ndoso a irini atene konka sai tene ti aturugu so ake sa kusala ge ndani biani ake ti tene a kpimba lengo songo na popo ti ala sosi aike aturugu ti kodro sese ti be Afrika matanga songa azinga lege na akotazo ti kodro ti tene ala bembendo na ndo ti sarango eti awa be Afrika alimbi na tene ti mara sosi alimbi ti tene agagbani na ti kodro sese ti be Afrika ti kanga lege na usu so alimbi ti gana pekoni akiki na fin ti Ramadan il a si kota œuvre soit passé donc soit na nganguti zapa donc soit la wane inga na yati kandoso encore zoni akelani Notre-Dame des Armées hein so ake grotte Notre-Dame des Armées soit que tu es catholique et tu es protestant quoi en chapelle tu es protestant à Bagigilani bon la pekoni qui était biati kodro amuyanga atene na yati ketengoi foi ça la tene mosquée aussi tu as itati a musulman à Bagigi bandira si na kotalango solo da parti si yangani si à la bande zoni akena yati cadre de cohésion sociale yati kodro lo qui toujours na bangondo na ndota turugu tulo timé Afrika alinga kenati turugu a chrétien qui est là a musulman qui est là et sur là quoi à Bagigi na kodoti ya ben ça la quantité né yati cadre ti turugu il faut égoluti quand on a côté tizaba même yati gongo la mission il faut gagner ressources terrestres d'après ceux qui na yati kando na yati kwasi il faut ressourcer et bande na Bagigi tizaba akenzona wa be Afrika inga so dans a paso alondo ti Bagigi daliti anzona bungoli sosi akota zo ti kodro aza teretala na ti kusala tiza na sese a gereti kusala sosi afanale ti akota zo ti kodro ngana opinion internationale so tambula ngona nzapa kembeni zonie mingi ata sosi eke na kando ti aturugu nila akenzoni aturugu ainga so titene nzapa asa meni kusala nzoni na tikodro alimbi azokwe ngana turugu kwe amana be na tenetilo yeso alimbi titene agana teneti siriri biani la subit me gana mingi la première fois titene vraiment igagina kan kasage sisi ba pendre quête symbolique aussi vraiment iwarani na mbagetia idati armée musulman président l'homme qui était symbole di mosquée parce qu'il y a terrain il y a une église saïtati et puis na terrain il y a mosquée remercie président Kodroti zasi njapa afuta na ndodo njapa benelo njapa protéger lo et puis chef d'état-major longa aussi si njapa protéger la tout et na armée na peso Kodroti vraiment la sobutia na ngap mingi les sons na Kodroti c'est dit Afrika aturugu so ake na mbage ti misilmi ngana la sosi ake ti a chrétien so ake sa kusala na konkasai alimbi ti tene angbagi ndo ako ti ya sambela na nzapa tene ti akota a gerti kusala sosi ala lekereni a ti tene ala goyongoro na mbeni ndo sosi ndati sambela ni aikeda
Beni sangunia iketiso mbeni kapati fangoye nanduti kota mbela so abatene nanduti tonga na esi alimbi debuze na be Afrika aziangani polele nandapele so nanduko ati bada ati konominga na ti eso anguruye aike lo solo ekegene gya solo bando nanduti dengo buze so aike pekara Thierry Patrick Akolonza asia duti fade na liti kapani sango nandoni nangati Martinez ugayunga na Creo Bombo. Kota timingo tereti laso abungi fade azo so agana ando ndendende sina yati matangani amu fade lege na loso leke tonga na président du comité d'organisation ti munzoni gango na la so kwa ti sala na yati timingo tereso sina peko tene ti lo aduti fade kota tene ti gben bia so abando na ndo ti dengo buze so na kojoni lo fa ngiati betilo nambagi ti ala so kue asara si projet ti document so abagigi sina useni lo mulege fade ti fa nzoni ti charte d'investissement nga na nzoni so si décret d'application ayeke ganani gbeyon gbia ayeke tene ayi atene mingi na ndö ti charte d'investissement nga na kota mbeti ndia so aza na gbe ti aita so aga ti tene ala pasu la ya ni si fade tongana ala ye pe kone awe alingbi sara na kua usaki na barako na miombe koroti awara meni kota ndia so amulege tene aya pukusala ti dengo buze ala so ake ti koroti nga na ti kodro wande ingbede yeso si ndia so abagigi a keketa mbelani ti fa tongana esi ake zani na kusala amuni pepe ingu mingi na pekoni ibai tene ke nzoni tene iyo isara tene ibungi amulenge ti kodro ala so ake na secteur privé ala so ake na ndoko ndende to sala bana ti dagi amena do londo na présidence amena londo na ndoko ti bien beso abatene ti ndia ti tene ala bungi ko place ko ala gbuli tiala na parce que yini sala na ti mango tere tene ke kere ke tonga na biati ko rasuma boko na gbina we amuli ge fatso na commission nationale de sala kusala nani ti ya pu kusala ti awa dengo buze ala so ga na koroti to na la ba meni kota ndia ke da susi amu akiketa njana tene ti fa tonga na esa zana si sape ake nganguti tene azo a mayani e asana kusala donc laso ake meni kota kapa mingi ti tene iwara kete bukuso amulege na ndokwati gbe gbe so abate dengo buze nga na commission nationale d'investissement tene lo sala kusala tulo yamba ti mu maboko na wa dengo buze ake nzoni inga itene timingo tereso ake mulege ti tene azilege ti tene atanga ti akapa ti kusala ni agwe si amulege ti tene gbia ti kodro asuma boko tulo na gbe ti kota mbeti ndia so Meni sangunia iketiso kodosi ti be Afrika awara fade so meni pialo so alimbi timulege timu maboko na ala so akpe kodrotala na kodosi ti be Afrika ayeke nanda pe so si azianga ti kapa so polele ayeke lo solo ke gbenek bia so bando na timu ngo maboko nazo ya pa Carolina Josiane be makasi sa duti fade na liti kapani Eric Vudakba Mathieu Terence ngo itenetia sangoni ayeke wungo ti kofroso asikutu otana ndoni oku tingiza susia ke tigba koroti Amerika si dalembe ti koroti Chine na lege ti pialoso atene China aide aida ti tene amunda li ti pialoso si ke baten ti mamboko na ala koso akpelani ayeti ngangu si ala warakpale na ngweti akpale so asilani na koroti ti be Afrika bene bia so ke baten ti mamboko na ala susi ti ngangu asinala na koroti ti be Afrika Josiane Lina Bemakasui gonda mingi kapati tongonda ti pialoso si ke mini ngobo ti kusala so fada ke mwande tatene bieni ti pingba kusati mamboko na mamboko so kila popoti kodo siti be Afrika ngana ti Chine laso ambassade ti Chine amu mamboko na kodro ti be Afrika akitene ti ndoyi na tene ti bango ndo ti bia ti kodro koma la inga bia ti kodro a undalani na ita ti so si na tango ti bire ti ngangwa sinala si ala kpe ala gonambi na kodo wande ti tene ala kiri ni la si zana sese na HCR mbeni kuta projet so ena tene projet paret société ti CNR a commission nationale des réfugiés kwe amu maboko na yan na bango ndo ti bia ti kodo lo unda aussi na partenaire ti tene ala mu maboko na tene ti gango ti eta ti so ala inga aussi que tene ti choc climatique ake na ti gigi mobimba kue na Centrafrique ikue kpale so ake touché kai mingi tonga na ngunja papi ka inondation eda amina ita ke kita dachala ubiala ngati so inondation amwa dani amina ita na ke daso ake a réfugié so ala lono na mbagi ti Soudan na mbagi ti Tchad ala ke ga nila na bango ndo ti bia ti kodolo undala na ambassade ti Chine ti te na mo maboko même si équité humanitaire ti gongo na développement amina ya kida
so ipiti sara tene che tachiso tatene biani ayke mini pialo susi agana lege so ngurubia angala koti sara kusala ngangu timu mboko na mulingi chikodo susi yeti ngangu asinala sifade pialo sa kisara ndita kusala tulu na talegini tikiri tene na demati awabe Afrika abala so ambassade china mboko na tene lancer kota projet so akimeni projet de solidarité titene tonga na ita gaton so la kola ko gimungo nginjape bichumuna la mbeni susi akimbana la de façon durable. Il a eu aussi à solution durable. Bah là aussi ils lancé kota projet so mais projet ni et qui s'arrête ni na yachi mango terre na itati soit la gestion du projet ni so avec d'abord ministère action humanitaire so si ça quoi mboko na ministère du plan na ACR sur le Kijiranda akumba su warani so à travers amina onji so na ndoti terrain alimbi inga na kongondati kotaka pati matanga so ungoti ambina asewa so asindulu na baleu seranduli ayamba amini agbakuru susi molimbiti wara abalengete ayeti lango ngana agbakuru tisarango na kusalati awali sosi ala swaka wa mungu mamboko bilimbili lembeti kodoseti Chine ngana kundu ti dunia mobimba swake batine ti ala susi akpe ayeti ngangu na korotala amuni tonga suna amulingeti kodoso na bebebe ngondo ti gbeni gbe swake batine ti mungu mamboko na ala susi yeti ngangu asinala Joseline Abe Makasui Wanganga Pierre Somse aziangani na ndapele so na timbeni kapati matanga na ndukwatile Dior Plaza ti kapa balako na useti koroteneti kapati fangoye na nduti ambuma na Bay Africa Josué Kobo Marielle Mokonzi sango na ndoni so abondani na nzeti kakauka tingusa kusena ndoni bali usena okuso a on kapati manango yesu Nandoti kode so irni na ngati muzu franzi atene epidemiologie so aikemeni fini kodeti lekerengo gereti seni na kodosi seti be Afrika agafa diso aweti mulege na ala sukwe aike lekere gereti dutingo nzoni ngati waranzoni tonga ti waraseni na kodosi seti be Afrika aike na lege ni so si dokwa bini bia so banando teneti seni maboko na abumbi ti dunia bumbi ba so ki banando teneti sengi tonga na OMS World Vision afineto ngana ambeniso agodati ziani na CCT mu fini pupu na kodo CCT be Afrika titene ngatonga na atangati akodoji dunia mobimba titene na ligi tene tisini lokwelo godati tene lo pusu na dawa aikina ligi ni so si bening bia sabana ndutene tisini na kodo CCT be Afrika agodati tene lo zi beti lo tifatene na epolele na ndoni aso akameni kuta matanga so yani muwa parata na amon geti kodro baluse apobucha la docteur menga aussi je sois que ça quoi na yati ambena luti quoi soit que quoi ti seni sorti seni ape quoi ti nganga fe to na je sois ça quoi na ti environnement ça quoi na luti eau et forêt ando tanso so ake doso ake nga aussi na gunda ti seniti so kwa ti seni mo petit bagini na gina dari ti malade pe mo doit ti gi doso malade na lundo da nga aussi da sara kwa itene mo mingo ando a parati malade so aka ando ndendende parati malade lundu na bako aluna ngu aluna pere aluna nyama so ake finingo boti kwa na legiti seni so ira tene approach one health e ake finingo boti kwa so azana sese na dunia mobimba itene ikanga legi na mbuma biani ngobo so madage a bagigi ndaltiso malade ake gia zoroko so akana teretizo gai tene kanga legi na malade il faut mo gigunda ti malade de so malade ya lundu da ton so mitena ni so a petit lundu na ya microbe so lundu na bako wala lundu na nyama na ngu donc épidémiologie so ni la ake ngobo ti tene asara kwa na lutia mbuma menga aussi asara kwa ndotia malade ngobo ti ngango tene na lutia malade gunda ti malade nzoroko ti malade
sonisu malade akasala na tere tizo gumbia andara sukwe si akangara lingira malade ngati ala susi wungotala bali usesi agoda titene amanda akapati gereti kusala sona ndo tene ti epidemiologie na kodosi seti be Afrika so awara amakanda ti ala la su sanguti kodrola kwe lusolo kana ereti kota sanduku ngizana be Afrika so aikipekera gindo wanga ikifatina ndapele so geneti benebia so abandona ndutingu wati dadangana tiwa Arthur Bertrand Piri pika ngopataka ya luti mingi na nduti pia loso kota ndukwa sanduku ngiza ike mwa boko titene asara na legeti wana yati akga kodro garamo soro tisimak sangu na ndoni na ngati grand bonheur ya guminga na Rodrigue Feite Kenti wati dada eke dapepe. Awa be Afrika mingi yangala kwa eti duchina ya chi bingo. Ayeke ndali nisi binu biaso abate neti wati dada awara terena limbeti gogoro ti duni ya mubimba ti sa so ala pika patara nanduti salango abinya kota kwa. Tiza wati dada na yati ya kota dagbata ti kete kodro ti be Afrika. Binu biaso abate neti wati dada na gene ti lo agoda ti pika patara nanduti akota tene mingi. Binu bia agoda ti unda na gene ti lo. Ti sala akota kusala na yati ya kita kodro ti be Afrika. Ti ya punjoni duti ta wa be Afrika na ti sala tene ti konomi na yati ya kete kodro alingi mainga. Ifana iso ungoti nginja so gogoro ti duni ya mobimba. Ayeke mu sala andi na kusala so ayeke kutu mbali oku na oku. Tinginza so ayeke tambula na kodro seseti Amerika. Meni sanguni eke tiso awali so eke sa kusala ndu kwa genek biaso abando na nduti batango anyamangana sinitiala asipila na peko kotalangu teneti awali na nuduni ya so eke sipila kani na lango miombe tinza timbangu tingo koko matangani atambla na ibelechile chiluso lo eke wainda kubuni so chikitingoi sangu na nduni na ngati Roselino ya sifetu ndapa yasa Salango matanga so abumbi ya wali mingi so eke sala kusala na ndoko gbengba so eke batena chi batango anyama so ndani ya eke titene ala pika pataka na ndochi nene chi awali ngana duchingo chi awali na ya chi mungo akota njia na kodro chi be Afrika na ya chi mungo tene chi lo so lo eke wainda kubu chi ketengo ina ndoko gbengba so eke batena chi batango anyama Sumain Arun lo faso kotalango so eke mbeli zoni endali chi awali ngasi alingu chi inga akusala so ala eke sala ndali chi maingo chi kodro chi be Afrika Façango yaou na wali et puis qui va aussi sango savon liquide na wali qui tenga papa na petit ça petit tel aussi donc on a wali qui tenga na dosso na teneti matanga pa on a wali aussi qui tenga pousse ngingoti so akato na beni association ti ministère ti tenga idée c'est petit la situation petit déjeuner, tu t'es à quoi? En tout cas, tu t'es à quoi pendant la comida. Heureusement, on va soumettre ça. Tiunzi na sanguti na ngati kodro da bata ti bava camion beti bongi ya tutibi na timeni kapati matanga tikamingo mbeti chingu na amulinge so ndoko wati sivi poligia kongana ndoko binek biaso abandona nduti kamingo ya ti kodro asama maboko na maboko timu mbeti chingu na amulinge so aiki na mbeti chingu pepe Josué Kobunga na Alphonse Zonaita tenetia sanguni amulinge saki osho nandoni mbangba oko so akana mbeti chingu pepe si ando ndokwa ti gbengbe so akaba teneti ya ti kodro nga na ti maingo a ndo ndende amuyanga na nzeti octobre nga na ti décembre ngusa kusena balusena ukuso a on ti tene a mama ti amlenge na baba ti amlenge so akana mbeti chungu ti amlenge ti ala pepe akenzoni ala ga na ndokwa ni ka ti tene a mu iri ti ala
si alingi ti tene asara mbeti chungu na amlengeni ngbanga ti so mbeti chungu ake so akesara kusala mingi na ye ti kodro kota so fade aga amu mbeti chungu so na a molenge so na mbagi ti da ti mairie ti gbavaka miombe ti gbata ti bongi ake fade lo solo ke kuta waindani so iritilo ake Jean Symphorien ngama piol so aga fade na amlenge gbani ton sombi fafa gimbi tene sako shuna ndoni ngbangba oko so si asara mbeti chungu chala ti tene aga amuna ala ihunda fade tene na pakara Jean Symphorien ngama piol solo ke kuta wainda solo ko batene ti état civil imatene so lo kirnani tene so lingwi ci batake so lan na nzeti yenye bele gbi asaka bana na ndo ci ya ci kodro pakara julunu ya pande agalanigi na école bede si le tarati zianga ci sarango kusala so tena muiri cha mulenge so kwe akana mbechingu ape si alingbi tena sara mbechingu senge la so ega gena irichulo ci tena ega i remettre wara imuna ababa na mama wara si wacha mulenge so ambechingu so si asara senge na gbati nginza mingi kwa to na magona legeti tribunal to na date na smogona legeti tribunal pour nginja na ke mingi si Union européenne so ake koroche gbaputu amune maboko na legeti koforo si sara kusala so e tombela mingi na ala so kwesi aza iricha mulenge chala na mbechi tena gala mo mbechi ni ala so ala da sara pa kenzona pusu na terechi adagbata ndende so ake na chi vakacha la tene aza iricha mulenge chala na mbechi na pekoni ngafade i unda tene na mbini ya pakara so irichulo ake Mathilde Wen Yuna so lo lango na vakati galabaja so lo ganga timu mbechi chinguti mulenge chilo so chikoli so lokena ngu osho imalu igagenda ti ambeti chingu so si asara la so ay remise ni amuna megi na mbigage so beti mi anzera mingi parce que mbisara mbeti chingu ni so senge amunga mi pe pata kwa pe pa mo mi senge beti mi anzera ay tati mi so ngbana yanga da wa mama ti mi bitena la ba mbeti chingu ake senge ake gratuit pas que ça qui est important ala ga batanga nangba ala ga ti tena sara ni si amenge na wa mbeti chingu tala aunzi awe akutaka patia sanguti na ngati kodro yokola lendo pepe ki chimbi na ndunga miombi teneti asangu na yangati muzu franzi